Ovdje imamo jednu satelitsku antenu, odnosno ovaj zahrđali tanjur kojeg sam odlučio očistiti sredstvom za uklanjanje hrđe. Učinak je bio polovičan, pa sam zatim odlučio ofarbati sve sa Hemerite sivom bojom. Iz daleka se čini da je ispalo skroz dobro, dok izbliza se čini da traži još jednu ruku. Pa pogledajmo kako se boja ponaša, doduše ne dok se radi na ovome tanjuru, već na obližnjoj ogradi. Imam i Hemerite u spreju bijele boje kojeg sam odlučio testirati na jednoj ogradi. Nije puno uhvatila hrđa, samo na par mjesta. I dok sam radio sa njim vidim da treba nekoliko ruku, odnosno nekoliko puta proći preko tog hrđavog dijela. I ne vidim nikakvu posebnu razliku između ovog spreja i nekog drugog bijelog spreja kojeg sam do sad koristio. Ali eto, valjalo ga je testirati.